shishi no ha ne hunu afi we fonko na kana ka we bote nyonchele shishi wo hiobo wo yo aka ha we fe we fonko peke na no wo ko bo pe agi ake fe mo wato mo bolo ka kun wo mi wo ka kun ka fe ko be pe wo mi ba nya kun pi ma wo ka ja zin ko to kunu awon ka bagbe one pillar no fe mo wo fe ko me yo be nya me ni nye ko we teshi plug ngbe aji sheriff ko le mate wa nyo chemi di sheriff nge nya me nu Thomas ni okan na le la ke Tommy Hook ngene genye ba na wo Abontin Bar and Restaurant wo chata de nche Mr. Christopher ajete aji ye bi ko ba na nye me one pillar ke kotoku be for me kuma yin ya age o pan ni wo shi o bebe lo manson shimene won to ni jenko jeje ke ganda ngbe fe anage jebe ke manson ke nomo jino ni wo fio shinyeme ke woku jiwo no ngene both parties se ye bi ke o chata o fiamu ba wi fio keke mo fiamu enage o suomo bona fe ni bomo no yo se bomo no yo yin o ka aton lo afi bonisa no wo gaji nye ba na wo shitla mo ne mi no e wo no tla shine alo chemeje na ga yo no be chata yo ago me femi ko we media no ke wo me no we bi na fen but mo be ni D Sheriff chonye na yue mene work ye bi na Abontin Bar and Restaurant Shikomeko ke work ye bi na work ye bi na ye be phone no shi efi aga shi ye be papa no boni ba fe ni tashi afie na ye o tin ne yo me no mo ke ne bi ne yo me be ne yo me min bla mo ke ne bi ne yo me ni wokwe ni wo fe me ni wo sa wo hwe ji tun loko na kan be kla bona afi ni mini tashi enwo keke tashi fe mini e ko mama papa ebu edue mo ni ayo e tashi na ayo ga shi o tashi efi aga se je nkome eshi o le je wo be no to la se ne anko je wo ekome eshi o se eshi o wo fe lele wo mbo mo da ga se wo ba preach peace ko ne mini wo ke ekome fe mo aye ne ke on mo wo ne shi efi aga se ke wo ba kwa media no ne bi komete no fi o mbe sho aga se ekole me hu ye kan aga se ne ko ensa ne e bale na kan shi ena ya bale na kan omo wo noko be ni wo ba yiwe me ni ya bale na kan ni be America me na be ku no ke chon na kan mo mi wo ha ame weku ke tashi ma fe o no enyo wo fe wo ngbe mi wo ha ma fe po ame weku me le hu to be ni we wo ha me po agbene hu ke wo ye bi ne be won to ni ne afi mi ni no kwemo no e ha wo nye wo sa fe shikome she fio keke mi ni no fia no eye mu ke wo tabi ne wo tabi e gbe fon no shibone ba fe ake be kuku mi azin kotoku ke one pillar kingdom be kukra be mi shime ni yo se fe la ke shime mi ni be ko ye neke pashi mo group enyo ne amete ni ebele na kan keji na kan bo ne yo question wo tai bi ne npa shan ke si wo ba ta si na kan bi ne ni no ni yo minji be pie je ni group se ji no ni me ji je ni me group e yin yen lo ji me ni ekole ame ha ni ne ke maja na agba ine ba shi me ni se yen lo le fi o mi ni ame na gbe mo ke ni bi ni ke fe e circulator no ni ha ni e abara ke shi ni e ba affect group leaders because be mi ni ka ba wi aba ke onye hin wo keji lele na agba e ko be no wota she be ne ne onye wota she na kai no ni hu ai wo ni wo check ne ke ne lele wo ye me olupo nupa e maji ase olupo nupa e ko me hu ye na me ma me ni ne ke saje ne e ba me na ni ame ntuma ke so ame ko bo na mba fe ni aba che na wi ne ke sane ne life in Gamashi neji obla no ko group e ko na me ga ame hu ame chi ame benke wo akese wo ko ni be perfume ko ni kan azin kotoku ke one pillar te ko ni na kan po wo fe ni lele wo che asuma ade no ko kra po be
problem kokra be ko shimbe to mo be ni nchon yen we ke fe me ni nye se mo nji me ni mi am for ni e ke jo se ke be ba fe mi e be ba kan hin e wo ke ba na we bi en wota bi en be onupa ni yo man se ke ma na mi fe nye we mo ke nye shere mo ne ke hawo no he ni wochu life in gamashin le hu e shwa ka shin no wo yo ne le ba she no bo na chon ni wo me gbla mo ke intin ni e abala ka shin e affect am fe lele e fi aka shin ni wo pe nke nya ka shin kun le aka shin ke je na wo kun la ga suma ashi opan ye ngbe gagba ke he ku me eni pe ne le kun ashi opan ye ji tema ke teshin shin le kwa ga suma ashi opan je na me hu ameche akotoku be ke kotoku e obi ene ame kotoku ye je ke one pillar ja me ye ku e je me ni boni ni bi ya le e afi na agba e ha me because keji me ni che kotoku e ke me ni che one pillar ni ame tento na agba ye je mpe be e affect me ni lo ke e chofte pe be lo e me ni fin efite ni wo fin wole akeshin jele mi ni wo yo e komi fe mo page no ni ewale yo bi o kaji wo fe ekumi keke no ni fian wo gbala ife ni e ba hwe wo fe wo hin ke chon no wo fe o no me e ba fe no kwemo no e ha mele hu no ne yo meji ni sanu wo fe wo le ji gbe me ko meji wo kaji o teji o he no gba tete to e mape be no ba na anti Messi allo anti Mansan e anasali because Abdul Zakari efo kosi emefi ne wo fani e wo ko ni ba ko egbe me komito jiwo e wo kaji wo ko enu wo jaje ne ke ma ja le ni pe o ba na ke ko ya fe mo ko no ku e o la ke no no fi o ke ko te ahun e ba fa ba fe mi e ba ku se le ba sabude jo o wo ke ne ba wo hinga won to ne ya media ahun no je wo mi pe ma ywe hin ne je ehun ye bi ene ta shilo ta group say here nyo lo ame bi ene ame hu amba ya me gbe ko ni mo fi ama na ga problem ko kra be ko na gbo na efe no kwa mo no ha se nye lo ko na gbo na me na ga yo be ke wo pe pelejo mi e ka bala ga shin me na efe ni ke me na efe ni ga shi gbeme ko me no jiwo wo be fio ni yo ni nka ba fun shi ko ni be wo fe wona no ni wo ni wota shin ya bi ene ngbe ngbe cha ni ne cha no manya ba yo no be cha taira don shin aye ina papa ofoli evie masimo ni papa ofoli un afin gbe fi o bona afin ni wo kwelo anage image shamlele no papa ofoli o ja e pa klenklen mada no mo abontin shiwa ye mo fio ene nyuma jole yale wala sechele ni ekule kechowo no me kuma oyim baba mi yo mo ajole wa woke one pillar besaneku pa shio ke nke ba wo nga fi o ke fata ye pa 1 month pe ashio mene ba ga ye mene fi ni ke ba ga mene ba ga me fi ni shi no ni to ni ke wo fe wo nga peji be pia me no ni yu no ji ko ke mo ko ye be ni she afi mi keka ba wo mi de pia no ji no ni fio be oti shike e bale na ga busani ka onyemi poker ga o mene poker no ko etu ami chele no bi la ga mini bi ogele alo mini eba no patan le ko no ojo atuye shi aka ko le ne ye group ko kro mi wo be ni aga mo ko eji abi ye ne fele no ko e wo be do be sani mini le won ke e wo mi apa wo fen fa je kotoku ke one pillar pe shi min pata shi bi fen fa ne ke ma je ni bi ne wo ji fen e wo mi ke afie be ni wo yin fa ko po e wo le aga mi sheji do ni aka yo shi bi ane e afi mi fun ke tuntura mo ke ni bi do mi pa ni fen fa je shinu wotala kotoku ke one pillar shinu wotala ni shi ta shi me fen flags fen go kam fen mi pa mo fe am fa mo ke mi she ayi afile ni twa no manye junu abla ofen wo cha taira don aga machine un den che un ye shan mi machine le son lo ifa na no papa ofole un le blame manyo no one machine afin na fi o gege mambie na age
J Ablan o machine ko yo di Sheriff Oyiwa don ken Clement ke shida gbo ban ha poche abontin chata no gba job me fe ni nko mi ti plug e no he fe no ne ba share video na bombo mo de no share o mo no le mi eche o le mi jogban ake kwashimo no no jin kon mi no jin ti no jin koko le wo kaji o town no yemi awi lo fe mi no ko e tan kwashimo e ke ko ni le share no keje no so ni share no ye ko no ni ke fi o mi na gba ake wo ke ayafi ke mi se ni wo na egbe be ke no mo na egbe je me san ni ke mi shi padan lo nka me shi padan anye le nye yo da se akeke na stretch ni na injesi pante I am good to go no ko che one side no mpe ni wo won chon abontin di Sheriff T plug won chon ye fe nye no anye le ake lele kuwe mo fe mo kula hie man yo hie anansi mo fe mo hie ni wo kotoku hie one pillar kingdom wo hie wo bebe mo fe mo hie gbe mo fe mo shi pa ni wo mo kwa ka jese ni na lake because wo fe ku isro to enyo be do sani ano me san ni shi opan ye yo da se ake ni bi pi ni mbo mo de ake ehi fo se anu wo ya hin e ja ake pan na shi o etan ni ke etan ni ke mi homo yo mi ni wo je no ma spare time ni nke ya no ni wo che abontin Eyiwa don ake ehane ke wi mo ne chon media no ne she mo fe mo de yake pan sure ni ku isro to yi ewo eni aka fe bi wi mo fi oni so ma wi ni Eyiwa don yo be chema ira don age ni numu e cha ma age e ko me fi mu ke to enjole no age ni wo fe we bi eni wo fi wo wi mu ba she shun ke obite mami nwe nyeme me ni nuko lo me ni na igbe na mi ko e ke won wo ka mi we fiu milele ke o to na atwa no gejo e jesu me ka atwa no pa no bajo o wa jino ahun ni ba ngo mu kuna ni ba te ni bajo no npa man se bi ke papa bi fin fa age no ne ba le eba sino ni yo yin wo ba ko e wo bai wo to mi ni chemi ke bi alo wo fin wo fe gbe nkome ke join mo ke susu mo kome wa pa fa ke me ni uni yo se ke je ami ba ye to enjole ke ko me fe mu mi ni wo fe wo ke ya afile bona fe ka gbe afile na won wo ke na ke ko me fe mu ke mi se hun ayinsin ni wo sa fi mu e ba ni na wo tumote shi mi ke panu lo ga me wo yo panu ani na wo ni wo fe wo mu mi na ga ni wo age wo che wo so fu e bi eni lo npelo ejo ahun dani mene e ba chon so fu e no ge awo esewe mo kukuku esewe mo kukuku kege esoli ke esoli kege oge oni fe mo fin emuna wo fo awo ye ko ni nyon kenye na nye pa mi nye fo anye ko mi fe njo ma ge pa le npashimu ishi don shafine matele one pillar fi o ke ntele kotoku e fi o mabole 55 ko ne fi tin no nye radon no osofo nye fe nye radon minda nye me fin shi teshi afia teshi bi ni yo je teshi bi un penny yo shan yo e bukaka nai wo ike ko ibi fen ba yo ni sisa jin ke je ma yo jin fen ba yo afile to wakaji wo gbe me ni wo gbo iku eni wo nyi ni wo ke wo no wo bi wo ya ke sisa jin amu nti ame fi oten ye je me ko ni je ma wo jin wo bi ama ke te ame fi oten ye je me no ni penny ma ke nye me fen je ake one pillar je lenshin azinkutuku unje lenshin ke azinkutukunjo ke one pillar no nyon be lenshi bi son wo no wo be ku be iku ni means mo ko ni go can be fenele ake je no mo jino na aba na no ya file mi shin aba mi she no ni ke she sho akwa ake mo fe mo no kele be o okele ya sa wo na igbe ni wo file sho shimene wo file so wo beju na agbaju wo domo wa azinkutuku ke one pillar wo domo teshi fen na jian ko ni be ise afo nye twa no manje juna bra ofen yo no be nyeme age osofo ewie papa ofoli ba amuna wie mo kuku kege awo kotoku track me ke wonu mo 20 ye bi ene
21 ya bi ene kege 21 e yue kuku kege leon e awo one pillar bi ala la komeno powerfully be shikome ku en mi no to ma wi no ku e fi o mi age onu mu abontin ne ta frache wo te me mo lele shin be pie wo ba da wo nyami osofo ni wo cholo osofo ne egula me gbe ka ti osofo amelele si wo bre ma ku a chola amaseke mene ebo afine ebo modern wa because le ani wo ni nation no mu abontin no ne ile mene wo fe wo to obedin tashin no ya ne go ama no mu ama egula na ebu fa ntembo nyo shi amaseke mene na echu osofo e le tutuntuni do njo wala la ba mu se nu anu da ne ka te ji no o ba bu awo be bra ba asinkotoku ka gbongbon yo ye asinkotoku ma no lo dugu idala ana no dugu idala ma no lo dugu idala o anye mo bi minu onu oke wo kotoku bi aye wo nje gba ni ga ma wala la ma anye o la kotoku la lo awo Davi eleko no mi nto ko ne eleko eja kotoku mi de jema onu sisi no sani no mi npanye fai man no lo duku idala asoma wo ko sa wo to duku idala man no lo duku idala man no lo duku idala man no duku idala man no lo duku idala fefe twen wo ba kun mo le mama ran no wa kun mo fefe twen wo ba kun mo le fefe twen wo ba kun mo le o fefe twen wo ba kun mo nele fefe twen wo ba kun mo le oye fefe wo ba kun mo no le oye fefe twen wo ba kun mo le oye wo ba kun mo no le oye danfo beda yo beda danfo beda o be sa cho no yawo yo yo beda danfo beda o be sa cho sho yawo yo danfo beda ye danfo beda wo ga kun ko mami ya ye jemo azingotogu lala ko ba gbe njo mo mi se ne moko le lamo nko be to njo e mo ni wo ga ke lala esiko me si enyo nya ni mi ya ngbere mako no ma lala na esiko be e ba ju nkra ba o ko ni yanya mi ni yanya wo mi e ba ju nkra ba o e ba ju nkra ba o Peke ba ju nkra ba o yo be nye me be nye wana ge kotoku bi age one pillar bi afen mi se ba shaga ni 20 ya bi ni le ba ale igbe ke awie no kokuku egege ami awo aminu e ko me gege woge woni femu na no 20 anya me ni yo be me anya fe afi o afi teshi mami bi ke gono bi fe me anya fe afi o afi klobo bi me anya afi o afi akolu bi nya fe me anya afi o afi leshin agbawo gbegbun me anya fe afi o afi won pa nya fa wa ife are ko me fe mo no wale yo mo won pa leshin onu pa fe fa ka agbawo onu pa fe fa akesin ndoko me mo ngo fa e shafi nya ko anu te no ju fo ni na ge onyu me nu ko me na wo emi se e chewo yeso mo na ge ka ya afi ayo ka pra mu go apra ona ashka game onu mo aponchi den chewo e house e ka oyu oni le won panyo fai afile na nu ya ge bana aplo amene onu anu ko ka je won pa wo blanya bi fen fa aziko to ko bi e wan pila bi fen wona to ka nya kishimi ni o ga so mo ko ha wo fen wo yi ogba oba shipan ogba oba fanpan
mon kazi kutuku bi ke wan pila bi fen akeshi wo watch wo ojogba wo watch wo ojogba ya ke bi ni tenu jufo wo le bi ni ogba le e ba ya la ya wo pa wan pila bi kazi kutuku bi fen fai age ngone chi chane wona son logo e che wo fen ewi otwan wo akeshi wo iso ojogba no won pa na gbo me fen fai ko won se pa wo watch wo eno ojogba nyemi wo ke peace and love no fighting bapila no bashi konowo no get dance bapila no bashi peace and love no kaklasane konowo no get dance bapila you get peace and love no fighting bapila no bashi konowo no get dance bapila make you na metete this year one joke no kaklasane this year one joke make you na metete this year one joke pele no kaklasane kwala oh make you na metete this year one joke pele je kaklasane je one joke pele story you get je gbekenko na chole mida futu gbeken bi ekete man na hwe o fa ine hunu enyosin sani abashin agbene gbeken bi efen ebashe mida pe ni yehwe ayake manche de hane abacho ngongo e ate mida ta o mosin be ni aba abo mida gbele enye yo won bi yake na mo gbe mi da o fa ine won bi yake na mo gbe mi da abo mi da gbele o fa ine won bi yake na mo gbele won bi yake na mo gbe mi da abo mi da gbele yo be nyeme fe radon noni wa wie gba mu naji ekome fe mu so mu ke mi she ke twenjole acha no ke je gbene ke ya noni ete no le ete no mu ni je wo fe wo shu je age na gan ayaye ke ma te ete pe na acho wo kole bo anaye ni fe ni agbena ste ka ste unwe le un ekome to lo wo so ni no wa pa fa bi ani ni wo she o so fo ba sole ke isole ke agbene wo fe wo foa ni yo wo fe wo ge fiu isla wona bona fe ni me ni yo se na ge kuto ge wa ko ga mo go be nye ye ni pe wa na ge be go gwa lo nye me be go ye go ni wo be wo to wo we ge a go papa ofoli kote jo mi eje ni wo ko ge papa ofoli na trouble pe jo mi eyin bo je ya one pillar hun ante we na sion wo lo ye ama mi sion no ko gele na be pe bo anage oye wo lodun no o apanye fa wo ga wo e twa ye mam e ko me fe mo pe ni wo nyi se bi e won won panye fa ogba ka fan kan ka wi enoko ni ge noko ba mi mo go ba fe ni ge se me ami anu wo fe wonu e won shi aga ko me fe mo ke to enjole no so fo wa so le awo gege wo mo mi fe mo e va nya wo so le when shon nyongbo ma won da boshin shishije wo chebo no ko ba ten no ko e ba na agbe ma wo ba fe sen no talo ha wo no no wo bi obo fen wo ba fe wo ha wo won bi bo manye to enjole no ba ha wo manye no ba ha wo to enjole no no wo ko bo shiko me ko mpa eji ake wo ba shi bi e wo ya ke to enjole wo ba shi bi e ko e ko manye wo ba shi bi e wo ya ke me na ajo ame ye bo nyongbo che ye bo nyongbo bi ye mo konkron le gba mi amen Nyemi kono tede wala nyemi kono tede wala so nyemi kono tede wala ben no nyemi kono tede wala nyemi kono tede
kono tẹ̀lé. Kono tẹ̀lé. Àwọn ọmọ yẹn mi ẹ kono tẹ̀lé. Uke manye jipo ingme sanaya Uke chere jipo ingme nye yata Nye nye Nahwe Inge nye Dahwe Uke manye jipo ingme sanaya Uke chere jipo ingme nye yata Nye nye Dahwe Nye nye Dahwe